Hello everyone, this is Lutendo music. So as you know, in a single general release I'm givera in a good God in a track mbili sino arali batu bakuitoda bangakona utebera link yaone ne baka Facebook ka Instagram na ka YouTube futhi bangado bayiwona na ka Telegram. So handle yaone iri Lutendo music. Lutendo music is LUTENDO music. Kana bayiwona ka nomboro za direct ne bangaziwana zina WhatsApp zina za 065 802 1069 065 802 1065 kana ba iwana kazinore 066 405 6591. So ndikuti batamira ulimbo nofe musadzi wa Rasta ndo dwaka album ndo ba later either early or later March. Mutu wanga wa utoma Difuna inebet Mutu wanga wa matomo Diva inebet Tubalanga pura yanga Donanga inebet Mutu wanga wa utoma Difuna inebet Diri hoyu mwana Uambara ziroko Ambare bukete Di mwana wa mafunda Diri hoyu mwana Uambara ziroko plezi Ambare sekeni jeni Rasta Asumedzi watu kake au Musadzi wa Rasta 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 Musadzi wa Ditonga ndiko mubona kufuka dao wambara roko Yamaba iguma ojikunwa nini Musadzi wa Rasta Ditonga ndiko mubona kufuka roboto wambara roko Iguma Musadzi wa Rasta 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 Musadzi wa oh yeah Musadzi wa yeah
Musadzi wabo Rasta. Lutendo music bangantebeleka social media ine are Lutendo music social media handle kana watu watebeleka Adziambe Music Academy ndika Facebook ndika YouTube ndika Instagram kana bantebeleka nomboro zanga 065 802 1069 zina WhatsApp ezo kana watu wamfonela zineza 066 405 6591. Yes I